Sei formaduile nei fo ia sa tofi lo tātua tino ai alo maia, o leisi whao poponga le nei tala i meolo o te tupu I Sāmoa o se maia le whaafonga. Na tarosanga I ne sui o nuu ma sui te maa itai, ia le matanga ruenga le soi fo maloloina e ala I se awa onga sa whatau te ia le vaiaso le nei. Ina ia mawhai o na whaasolo atu ne ia awa onga ia fio anga I nuu I tua, a tofo I malemoto tele I sa la whai. O nei le ngata I na tā ua, ai sa whai lo fo I o nisi o sui awai. E mauti noa ele a toa o onga nei pe au lato whaamatala ina a ngai o lato wafio anga. Vaenga te itasi sa whaamatala ina. E ala I le whaata waina lo le whaasusu ino le pepe iswa susu le tina. O no le awa onga le soi fo maloloina mo I lato le nei vaiaso. E mafua mai le tele o ngase po ia I alum whanau pepe. E na ua ngai lunga le foi numero le tele o tina e whaonga ina le pepa susu le anchor po le Devondale le whawhanga I pepe fau. Na whautu e na malo se soi fo malolo ina tina I le nei awa onga e ta ofi nei loa le tu inga ngai o inga o nei le tala whea ngai mai e le soi fo malolo ina I alo mawhanau. O le pepe lava I le whatu a whanau mai e te tau lava o le whawhanga I luna tina se ia a toa le tausanga po le se furuma le lua masina, o na whatu a mawhaile o na whaawa wina I a pasusu tala whiangai, leo lo whata wina I whaleo loa. I le report I UNICEF za whaalawi loa I le lua hawhelua se fulu, na whaadia I le vadu se furuma le tasi pasene o tina o Sāmoa, o lo whaasusu lava o latu tina, mai na numero mua I Sāmoa I le Pasifika I whaamaumaunga, I le mawalunga o le tausia le tina o le whaasusuina o pepe I le swasuso le tina. Ai fitu se furu pasene o tina o le atunu. E ngata I le ono masina I le whawhanga ina leo le pepe I swasuso le tina. O le aso limo le masina fo le atu e tu la I ele tamaya au mau hunt, I lumo le whaamasinonga wha I tu malo. I isi fo I mōri angaria o mōri ai al mtanga luenga o leo. E lono whaia leo whaamtalanga tau whaamatau, ma whaamtalanga le petia ai le tamari anga o ni tangata se to lua. Pei tai o lo ta oto whai le isia na mata opo e le io I ele whaasolonga, na tangi ai le company va lele le Sāmoa Airways, le na whaai loa le ofisa silio le company va lele le antunu. E le whaamau nia tua inga na whaia au mau hanti lunga o pengta whaai langi, o se pusa maliu na au maia se tasi o whai ngā malanga le vaalele mai Amerika Samoa, na au maia I te tonu whala au whaasa ina. Mai o le tua tuai o le mata aupo le whaamsinonga I le aso limo le maasina fau, e wha uma mai ai mō le mau ale tua leo. Ua whaase e atu le official whaamsinonga le afio ngā loau le Alpha Donald Augustino Kerslake, o se whaamasino mai le whaamsinonga wha tu malo I le whaamsinonga maa walunga, e fisoa soa ni atu lea I le whaatu tei o tangi ma whaamasinonga, o le whainga pālota lea ua whaanga solo, e pe o na iei tangi e se fulmalitasi lea ua luma nei o le whaamasinonga, ma isi sui whaaulioli isi foi sui whaaulioli, ma tāna sanga mai sui tau wā, e lui naini whaai unga mai le komisino le komisio whainga pālota. I se pepo whaamtaranga o lo whaamanino ai o le tofinga pe o na whaalia, e na o se teimi le tu mau. E na ia mawhai na whesosoa ni atu le whionga le whaamasino sili, e na ia mauti no le lava o whaamasino e whaatau teia ngā ruenga o le awhanga solo, ma vave o na tali mai I mata upo. O le asa whareili le whaai unga le vaiaso le nei, e whaatau toai e le au mamalo le malo Sāmoa, le whionga le whaamasino I alo au. Wa visiringeni si o mātua e se porokalame ala soi fua malo loina, na whaamalamalama le tuipui fau leo le a whaonga ina I whanau e tasi, ai ono whaama I mawhai o na ia tineia, le pe o na tā ua le soi fua malo loina e amataina le masina fau, e sui e le tuipui le pentavalent sa whaonga ina mua. Mai kama ki kui langa kui o le pentavalent, ia kui o koe ma le kui o le polio, kui o koe ma le si, kui o le hepi, patu ka mau mai e iau kampai no mai kokongo o le hexavalent. O atunga lunga na whaalia nisi o mātua, e ui o le ua whaamalamalama o whaanangonango atu le whaatua tuaina, ele matanga ruenga soi fua maloloina,
I le whaateitainga o le tui le sa whaatauteia le soifua maloloina le laulangi po le WHO, ai pele te tau na silasila soifua maloloina le whaia peo sa isi whaateitainga e lo tātua tunu o mole mauti noa. Ana wha loa le sui officer Silion tanga lwego soifua maloloina, tanga loa Robert Thompson. Wa wha maonia le malapui pui o alo mo whanau lea tui o le a wha o ngā ina, le o lewa na se ea tui e isi soifua maloloina le laulangi. Ma o wha mai e mawhai o na kawaina le tui le tasi. O le surveillance la mwhainga pui pui ai mai le wha mai lo le diphtheria. O le wha mai le ka uisi o le lipi, o le pertussis, o le kalevivingi, o le wha mai tetanus, o le wha mai lili, o le polio, whai oisi o le wha mai pipili, o le hepatitis B, o wha mai o le ake ia ma le Haemophilus influenza. Pe o wha mai la e ongo e pui pui o mai le kui le kasi. Whai lo foi e tanga loa wa a mata o onga mo le soifua maloloina ia li mata mai tai pase wha o ngai no le tuile nei. I nei mauti noe sa o le mō ma malu pui pui ai alu ma whanau i le ona tula i mai o se isi whawhita o le. O tala fauia manuia le nei aso wha soifoia.